Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah irini sad miabutin waktu sin kita niyo amin waktu parsukuan longta sin Ma'had As-Sunnah. Alhamdulillah iariin guru na to mulia amoy in dumanap sin pengajian tiagnaan niya tungod pa amoy in sira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ito kanapan niya ni Sultato taniyo hawak ini insyaallah amoy guru na to wala na rukaing dahil ka na Sheikh Jumar Naing wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas dinha kapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala tukbal na mukan niya insa taud-taud na pagsyukur. Puas din hadto tukbal na mugdaysab in pagsyukur pamanga sila amuin masi-masi naman nagsusupport sa programa ini. Demikian pamanga sila amuin masi-masi naman nagjajaga sin waktu hatat kala dumatong in waktu biana sin waktu ini. Puas din dito yari na isab kita amo in sukpatanta in pangadji sin nakalaway yadto amo na in kissa atau akan sira sin Rasul alaihi salatu wassalam. Adi pa kami makatukbal sin papangadjian malagkur isa in pagsyukur namo yari in masin kita bianakan katuan Zakaria Muhammad na in sila ini bang mga ini mag-inom tubig na sila na ini in nakauna sila ini din kamo. Sarta in panghatisin kami na bang tabis tahon atau akan i-compare tamat to kanila di minsan tumunga. Ada kala minsan 1/4 di maabot pa ilmu sin sila. Angkan na magsukur kami yari siya di supaya bang awang nabisara na mo ini di umamu atau akan way imamu ang karayda ma-check niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari insugpat sinkista na to panagnaan in muslim atau akan beriman apa atun sin Allah subhanahu wa ta'ala biabaw bukan niya in kaptangan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Inagi sin Rasul alaihi salatu wassalam riwayat sin Imam Bukhari ibn Imam Muslim la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Di masampurna in pag-iman sin hambuk din kaniyo sahingga in kiaunan sin ako ay kiaunan sin Rasul alaihi salatu wassalam salah-salah sa manusia kaniya dain ha ama sin siya iban sin anak niya iban na sin manusia katan hati niya in mu'min matan biya uuna niya in lasan niya pa Rasul alaihi salatu wassalam dain hakatan manusia hababaw sin gumini. Ang kanang bukadlaw in agi Umar ibn al-Khattab, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, bunalto din ikaw yan,
lando in salasa na manusia kako min kulli shay den ha uno na perkala illa min nafsi amurakuman mas malasa isa ba ko habaran ko din sin kaymo atin niya malasa ako kaymo malasa ko salasa na manusia kau kako amurakuman inbaran ko di ko isa biga pagganti atau akan nakalando isa binlasa ko habaran ko din sin kaymo. Inagi sin Rasul alaihi salatu wassalam la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Ya Umar laun niya mang biyadto way pa na sampurna inlasa mukaku. Sumaga walaw niya walladhi nafsi biyadi sapahan ko hatag milik sin ginhawabaran ko masampurna sa din paglasa muka ko sehingga inkiaunan ko doon kay mo sala-sala sa na manusia sambil in ginhawabaran mo hati niya malasa pakauka ko din sin ginhawabaran mo sambil in agi hi Umar Abdul Khattab fa innahu al'an bunal tudhabihaun wallahi la anta ahabbu ilayya bunal to din ikaw lando na inlasa ko kay mo dain sin ginhawabaran ko inagi sin Rasul alaihi salatu wassalam al-ana ya Umar hampa pa bihaun pa ya Umar na sampurna na to din pag-iman mo mga kiaridaan sin Allah Ta'ala ummat al-Islam bihaini in paglasa sin sahabat pa Rasul alaihi salatu wassalam adapun isa bin bariman subay bihat to sa bin paglasa nila pa Rasul alaihi salatu wassalam sa mayta in Rasul alaihi salatu wassalam siyana innahin ang sabab nakagwa kita din hakalungan madto pasunnat sin Rasul alaihi salatu wassalam nakagwa kita din hakakain ng syirik harap madto papagtawhid nakagwa kita din hay ng maksiat harap madto pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkanin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina bi anfusihim in nabi in Rasul alaihi salatu wassalam pialabi sin mga sila bariman pialabi nila duhun hatay nila pialabi nila in paglasa nila din sin paglasa hagin hawabaran nila wa azwajuhu ummahatuhum adapun in kaasawahan sin Rasul alaihi salatu wassalam biyak nila na ina hati na biyak na ina di nila manjari asawahun in balu sin Rasul alaihi salatu wassalam in bitoanan sin Rasul alaihi salatu wassalam bihat tu mga kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala haduaing ayat surat Taubah ayat hanggatus kawan tagwalu laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay bunal tuod di matung na doon kaniyo rasul min anfusikum in Rasul alaihi salatu wassalam di matung siya din habangsa Arab atau kanin siya din habangsa Quraisy biatu in Rasul alaihi salatu wassalam in siya di matung din ha jumlahan sin mga manusia azizun alaihi ma anittum adapun in Rasul alaihi salatu wassalam hikasusa niya uno na hikasusa ha ummat ini hangkanin Rasul alaihi salatu wassalam magbanda siya magpaanib siya ha supaya di mabinsana hisiu-siu na inmiya magad pa Rasul alaihi salatu wassalam harisun alaikum adapun in Rasul alaihi salatu wassalam hinang niya na ingkatan ha supaya sadyain ummat ini halong panghindu mabuntul amungin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha supaya in ummat ini halong hidayat bihatuin Rasul alaihi salatu wassalam bil mu'minina raufur rahim iban in Rasul alaihi salatu wassalam makasi maulong pamanga sila bariman hangkan in kita subay palabihun ta inlasata pa Rasul alaihi salatu wassalam adapun in paglasa pa Rasul amuna in subay kita magad pasunnat niya iban subay kita manggayunggong pasunnat sin Rasul alaihi salatu wassalam iban hipasaplag sin kita in kasunnat-sunnatan sin Rasul alaihi salatu wassalam adapun mangisab in topic sin kita atau akan pagistorihan in nasab atau akan panubo sin Rasul alaihi salatu wassalam
fal anbiya'i war rusul, in kanabihan, in mga sila kanabihan, iban karasulan, hum asyrafun nasi nasaban, sila na yadto in malingkat atawakan balkanan atawakan inibantog in panubusin sila, atawakan wa afdaluhum iban labi marayaw in pangaddatan sin sila, at tina-special in pangaddatan sin sila, malingkat in pangaddatan nila, marayaw in pangaddatan sin sila, wa khalqan bihadto reysab in pamaranan sin sila, sifat pamaranan sin sila, labi reysab marayaw din hasiw-siw na piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala istafahum, sababin nagpi kanila bukun hisiw-siw, buat malingkan in namini kanila amunain Allah subhanahu wa ta'ala, iban nagpara amanat din ha Allah subhanahu wa ta'ala sambil sa harap madto pa mga manusia in nagpiyan amunain Allah subhanahu wa ta'ala, hakabtangan niya, wa idha ja'athum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma utiya Rasulullah. Amu ini in agi sin mga sila sulang pakarasulan yang himuting nila in karasulan, di sila mawaya magad pa mga nanawag-tawag kanila, unin agi nila apabila dumatong na kanila in katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhibayta nila lan nu'mina, di tud kami magparatsaya, sahingga hatta nu'ta, sahingga ihidihil laysab kamu mithla ma utiya Rasulullah, biya sinkyarihil ha mga sila karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ini ayat manunjuki biyaitan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kamayaan sin sila dihilan laysab sila biya sin dihil sin Allah ta'ala pa mga karasulan, sambil siupatan sin Allah ta'ala, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah, in Allah subhanahu wa ta'ala siya in sangat makahati bangkan siyo niya hitukbal in pagkarasul, bangkan siyo niya hitukbal in pagkanabi, sarta siya in mamini bang hisu in mapatut hinangun niya nabi, iban pangandulan niya haamanat amuin agama Islam hipasaplag pamanga sila manusia. Sayusibul ladhina ajramu sigharun indallah, sungdakugdanan in mga sila nang himuting, in mga sila kriminal hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala, sigharun indallah, hinaunda sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhabun syadidun bima kanu yamkurun, iban sungda sila inidatungan siksa maulul, siksa sa lando-lando na siksa, hasabab in kiaaunan nila, akkalan nila, pang-akkal nila, akkalan nila in karasulan, akkalan nila in mga bariman, bihadto in Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Adapun hawattu in Hirkal nakura syndrome, yasubunin Abu Sufyan bin Harb, hapasalan ini sin panubu sin Rasul alaihi salatu wassalam, inagi niya, kaifa nasabuhu fikum, kaifa nasabuhu fikum, biadiin in panubu sin Rasul alaihi salatu wassalam doon kanyo, inagi Abu Sufyan lonya huwa fina dhu nasabin, in Rasul alaihi salatu wassalam bang makato nagdara siya sin panubu marayaw, in amoy tinagi sin Abu Sufyan, inagi sin Hirkal kanya, sa'altuka an nasabihi, yasubuta kau hapasalan sin panubu niya, in agi mo in ikaw yan in siya yato nagdara sin panubu marayaw, biyad turay sablon in karasulan, piara sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, piagwa sila din ha panubu amo in sarayaw-rayaw na panubu, biyad in mga sila karasulan iban sin kanabihan. Hangkan wa rasuluna Muhammadun huwa aulal anbiya, in Rasul alaihi salatu wassalam siya na in ini sarayaw-rayaw
kanabihan. Gimo din ha kanabihan. Demikian dirilan siya sinallahu ta'ala mga kalabihan. Sambil giulal pa siya sayyidu waladi Adam. Siya na innakura sin anak apu Adam. Wa fakhruhum fid dunya wal akhirah. Ipagbansag sin anak apu Adam di hadlaw dunya dagpak paadlaw akhirah. Ipagbantog sin anak apu Adam di hadlaw dunya dagpak paadlaw akhirah. Bihadtu in Rasul alaihi salatu wassalam in aginya innallaha istafa kananatan min waladi Ismail. In Allah subhanahu wa ta'ala pini niya hikinana din ha kaanakan din ha anak sin Ismail alaihi salam in Ismail. Wastafa Quraisyan min kanana uus pini sin Allah ta'ala in Quraish din ha panubo sin kinana. Wastafa min Quraisyin bani Hashim pini nisab sin Allah ta'ala din ha bangsa Quraish amunain panubo sin Hashim. Wastafani min bani Hashim iban pini aku sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha panubo sin Hashim. Bihadtu in Rasul alaihi salatu wassalam pini siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan nahinang siya din ha mga sarayaw-rayaw karasulan iban sarayaw-rayaw kanabihan. Inagi niya duweng riwaya bu'ithtu min khairi quruni bani Adam. Piara aku sin Allah subhanahu wa ta'ala din na sarayaw-rayaw na generation doon hanak apu Adam. Karnan fa karnan, generation mattu pa generation, sambil piaturun aku sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi kuntu fihi duna generation amu hindi mo aku. Hangkan inagi sin Rasul alaihi salatu wassalam kharajtu min nikahin. Hati ni in Rasul alaihi salatu wassalam ianak siya labay din hapagtiyaon. Walam akhruj min sifahin. Iban wayro nako ini ianak amuin biasin kakain ng sin mga sila jahiliya. In Rasul alaihi salatu wassalam on siya ina ama sarta in siya gimo asa din ina ama niya labay din hapagtiyaon. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi falam yusibni min sifahil jahiliya syai. In Rasul alaihi salatu wassalam way siya nakahinang din nakakahinang sin mga sila tao jahil. Amo yadto in agi sin Rasul alaihi salatu wassalam. Adugayng riwayat biyayta niya hasahihi Muslim inagi niya ana sayyidu waladi Adam. Ako na ini nakura sin anak apu Adam haadlaw kiyama iban hipagbansag nila ako haadlaw kiyama. Bihadtu in Rasul alaihi salatu wassalam hangkan na inagi niya Abul Qasim ingan si Rasul alaihi salatu wassalam kunniya niya alakab niya Abul Qasim artinya ama sehi Qasim Muhammad ibnu Abdullah insiyay Muhammad anak ki Abdullah. Ya Abdullah anak ki Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib anak ki Hashim. Ya Hashim anak ki Abdi Manaf. Ya Abdi Manaf anak ki Qusay. Ya Qusay anak ki Kilab. Ya Kilab anak ki Murrah. Ya Murrah anak ki Ka'ab. Ya Ka'ab anak ki Lu'ay. Ya Lu'ay anak ki Ghalib. Ya Ghalib anak ki Fahar. Ya Fahar anak ki Malik. Ya Malik anak ki An-Nadar. An-Nadar anak ki Kinana. Ya Kinana anak ki Khuzaimah. Ki Khuzaimah anak Imudrika. Imudrika anak ki Ilyas. Ki Ilyas anak ki Mudar. Ki Mudar anak ki Nizar. Ki Nizar anak ki Ma'ad. Ki Ma'ad anak ki Adnan. In Adnan ini anak sin Ismail alaihi salam. In Ismail alaihi salam anak siya sin Ibrahim alaihi salam. Amuin giulal abul anbiya amak sin mga sila kanabihan. Ibrahim alaihi salam Khalilullah bagay la'ga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amu yatuin apu sin Rasul alaihi salatu wassalam. Dahil nasabihan puwasin adto ini kisah tamani utiyo pagdatan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Nasabut sa Quran mahamulya hasuratul qalam ayat hikaupat inagi sin Allah ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim.
bunal tu dini kau yan, ya Muhammad, nagdara doon hapangaddatan amuin salingkat-lingkat pangaddatan. At inain pangaddatan sin Rasul alaihi salatu wassalam di habahu sin gumi wairuun na makaliu hapangaddatan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun bang ta istoryhun in pangaddatan sin Rasul alaihi salatu wassalam minsan saupaman niya hikis sa tingkatan kulang damasi. Hangkan in Aisyah radhiyallahu anha hawaktu na subuh siya hapasalan sin pangaddatan sin Rasul alaihi salatu wassalam inagi niya alasta takraul Quran uno bukun ka biawas sa min Quran fa inna khuluqa nabiyillah na bunnal tod in pangaddatan sin Nabi sin Rasul alaihi salatu wassalam kana al-Quran in kiaunan niya amunin Quran. Sabab in Rasul alaihi salatu wassalam in Quran dia buwan sin siya in kakahinang niya miya magad hakabayaan sin Quran sambil in bisara sin Rasul alaihi salatu wassalam in yaun wahyi siya din Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In Rasul alaihi salatu wassalam habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya magkabtangan din hawa nafsu niya buat malingkan inyaun ini wahyi siya din Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun biliktisar sabutun tasadya summarize pangaddatan sin Rasul alaihi salatu wassalam in siya ini patibaba tawadu. In Rasul alaihi salatu wassalam tawadu siya. Sarta in Rasul alaihi salatu wassalam nagdara siya mga English dignity. Uno katon biya dignity tausun kamaruan. Nagdara in Rasul alaihi salatu wassalam kamaruan. Wal haya in Rasul alaihi salam beng sipugun. Sarta al-muktarin bisyuja'ah. Nagdara risab siya isog. Maisog dihab in Rasul alaihi salatu wassalam. Wal karam in Rasul alaihi salatu wassalam ini patimura. Al-ba'id an hubbi zuhur. Sarta in pagmura niya bukunin maksudnya dito min biya magpasikat sadya atau karena supaya saja in siya tumampal. Adapun in Rasul alaihi salatu wassalam in kakahinang niya in kawayaan niya makawa niya in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amana al masyura bainan nas. Ini matampal in Rasul alaihi salatu wassalam in siya kapangandulan sambil haway pasyanay ng Nabi in siya mataod magbin kanya mga panyap hati niya hitaw kanya sabab in siya kapangandulan sambil nyanan siya haway pasyanay ng Nabi al-amin hati niya amin tao kapangandulan biyatu in Rasul alaihi salatu wassalam. Hawak man nagdawa siya in marugal pa Rasul alaihi salatu wassalam amuin way timay masin da'wa niya way na siya nyanan kapangandulan nyanan na siya putingan nyanan na siya magsisihir nyanan na siya dupang-dupang biya day sa hawak tuta ini bang aun magdadakwa ini dakwa manglang pakakay ng syirik mangdaki pahin ng tauhid butangan mga impata mo a Facebook mga biya kantang dakpus baboy ingkay banan butangan nila mga tagatandok na inya to mga umat Islam ada kala in iudyo-udyo niyo atau akan bunnal to din iudyo-udyo niyo yan labi marayaw payanding ka niyo hangkan na undungi niyo na in pagpangudyo-udyo sa insan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng langit na haparkala yan amo pa kain udyo ay di ko magdusa bangin udyo-udyoon mo na amo in nag-aagama na minsan in udyoon mo amo in way nag-aagama dusara nabiyari nabaha bangin iudyo mo hambok alim hambok amo in mapantuk haagama hambok nagdadakwa sarta mukhlis pa Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ta'ala murah-murahan hindung niyo mga taymanghud sa inyan dusa siya dakula. Demikian in Rasul alaihi salatu wassalam was-sidqu fil qawli wal amal. In siya bunnal in kakahinang niya, bunnal in bisara niya. Wal zuhdu fid dunya. In Rasul alaihi salatu wassalam bukun masub magdunya. Bukun masub magdunya. Bukun masub mag-arta-arta in Rasul alaihi salatu wassalam.
wal ikhlasu lillah. In Rasul alayhi salatu wassalam makusugin pag-ikhlas niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hauno-uno na parkala kakahinang sin Rasul alayhi salatu wassalam. Ma'a fasahatil lisan. Ini Rasul alayhi salatu wassalam bukun siya kallo, mabuntol siya sa magbisara. Damikyan bukun siya sa pangaw. Ano pangaw katon matusog? Amon biya kuan siya diyon pagkabungi sin simud niya. Sumbing. Biya bukun siya sumbing. Biyatin Rasul alayhi salatu wassalam. Wa thabatul jinan. Adapun inatay sin Rasul alayhi salatu wassalam makamdus. Wa quwwatul akal. In pikilan niya maladyo. Tokan makusugin pamikil sin Rasul alayhi salatu wassalam. Wa husnul faham. Sarta in pamaham niya marayaw. Bukun mangi. Wa rahma. Adapun in Rasul nagdara siya ulong. Sibu uda in tao yaon malaas. Iban sin bata-bata maulong in Rasul alayhi salatu wasalam kanila. Damikan in Rasul alayhi salatu wasalam bang siya magbisara hanunot. Warikatul masyair malunok day sabin pangatayan niya. Wa hubbus safah wal af. Adapun in siya ini mama baying maapon. Ano tayon? Maapon niya in tao bang on nagkamali kanya. Pati maapon. Pati maapon kuno. Nabiyatin Rasul alayhi salatu wassalam wal bu'di anil gilzah. In Rasul alayhi salatu wassalam bukun siya mabungis. Bukun biya man nagkukunot na sa din bayo niya. Bukun biyatin Rasul alayhi salatu wassalam. Wasabru fi mawatin syiddah. Bangalawang kasigpitan, minsan pa biyarin kasigpitan, kakitaan mo in sabar. Iban tatas sin Rasul alayhi salatu wassalam. Wal jur'atu fi qawlil haq. Iban in Rasul alayhi salatu wassalam maisog mamisara sin kasabunnalan. Adapun hindi kato bangkaw mamisara kasabunnalan in muna na lumangkay mo amuray sa mga kaguruhan. Bangkaw lumang na pagbid'ah aun din na mga kaibahan kaguruhan manglangkay mo di nila kaingatan hambu kini din ha mga sahalga-halga subay bisarahon hauno-uno na masa hauno-uno na tampat amo na in parkala pagsyirik iban pagbid'ah ini sabab amo ini hambuk sakit sin ummat Islamiyah hawakto na to ini bihaon. Ang kanin agi Anas radhiyallahu an kana an-nabiyyu ahsanan nasi khuluqan in kiaunan sin Rasul alayhi salatu wasalam siyana in salingkat-lingkat sa dayaw-dayaw na pangaddatan. Iban inagi niya ma masastu hariran wala dibajan alyan min kaffin nabi. Waya kun lang niya nakakapot amuin ini padlima malunok din ha padlima sin Rasul alayhi salatu wassalam. Wala syamimtu rihan qat au arfan qat atyab min rihi. Biat turisab waya kun lang niya nakahamot amuin humamut pasya din ha Rasul alayhi salatu wassalam. Hati niya in Rasul alayhi salatu wassalam mahamut siya. Biat tu. Iban inagi niya khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Nainang ako bang mga nag-serve ako niya para Rasul alaihi salatu wasalam hangpu tahun. Fama qala li way siya nakayan ka kulon niya inbiya way nakabiyat tulon niya Rasul alaihi salatu wasalam. Wala lima sanata way resab ako siusunan niya may tamo inihinam. Way resab siya nakayan ka ko ini uno di mo hinamon. Biat tulungin pangaddatan sin Rasul alayhi salatu wasalam tanda in siya sa lingkat-lingkat na pangaddatan yan na Rasul alayhi salatu wasalam. Inagi sin Aisha radhiyallahu an ma khuyira Rasulullah baina amrayn illa akhadha aisarahuma. Wairun piapini in Rasul alayhi salatu wasalam buat malengkan in pini niya amuin maluhay. Way niya pini in mahunit. Malam yakun ithman in malga amuin di hikabak niya dusa. Amuin malga kawaunin maluhay. In importante rito di hikabak niya dusa. Fa in kana ithman kana abadan nasi minhu. Banging kiyaunan sin hinang yaun. Bat hikakawa niya sin dusa na siya na itulong niya siya na ito manusia amuin salayo na manusia din hahinang amuin huminang sindusa. Biatin Rasul alayhi salatu wasalam. Wa man taqama Rasulullah li nafsi. Wayru unday sabin Rasul alayhi salatu wasalam na maus
Hakar na sadya amuin personal interest, amuin karna sinbaran niya sadya. In Rasul alayhi salatu wassalam, mamaus sadya siya, bang, aun na doon madugtul amuin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala, atau akan menunjuki na siya, hikalubo na siya sin agama, hampa mamaus in Rasul alayhi salatu wassalam. At inin maksud din syahid, di siya mamaus, bang amurain nabin sa nabaran niya, bat malainkan bang niya, doon, tawa kisah inamausin Rasul alaihi salatu wasalam inya tu bukun ini para habaran niya. Hangkan inagi sinai radhiyallahu an ma daraba Rasulullah syai'an qat biadi. Wairun palungnya nalubak. Artinya nabinsana atau akan natapling atau akan nasuntok sin Rasul alaihi salatu wasalam unu-ununa. Wai sina kasuntok atau akan nakasampak. Wala imra sibudain ini siampak niyan busuk atau kan babae. Wala khadiman. Wairon isal siya nakabinasa min maid niya atau kan namin timatawang-tabang dunaway niya. Illa an yujahida fi sabilillah. Bat malingkan bang sopaman niya siya nakasampak inya tu hadan hapagbunuan. Wa manila minu syayut kat. Iban wairon amuin din ini wairon nakahas atau kan wairon siya nakasampak kabiad tu atau akan wairun siya din ang mga nabinasa buat melainkan namaw siya fayantaki min sahibihi uus inya tumay ng sabab amuin hikabinasa niya raisab illa an yuntahak syai'un min maharimillah buat melainkan in siya mamaw sadya siya bang inkiyaw ng sinyaun hakarna na sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun hakarna sin baran niya. Hangkan na amma safaratu wal khalqiyah adapun ini baran khalqiyah sin Rasul alaihi salatu wassalam inagi hi Anas radhiyallahu an kana rab'atan minal qaum inkiyaw ng sin Rasul alaihi salatu wassalam ini sarang-sarang in height niya sa dugayng riwayat akrab ila tul ini insyalong niya masuk siya pamalanjang hati niya in Rasul alaihi salatu wassalam malanjang siya. Us azharul laun laysa bi abyad wa ahmaq. Adapun ini pais sin Rasul alaihi salatu wassalam maputi siya sarta aun biya launnya pula. Nagaga diban puti sarta pula-pulahan siya yan. Amuin pula mangdihili siya amuin tumuk pabaran sin Rasul alaihi salatu wassalam. Biatin barannya maputi sarta aun pula-pulanya bukun sabiya mga inpula ya tu hikakangi pabarannya sa dumihil pa tu lingkat. Demikian inbuk sin Rasul alaihi salatu wassalam bukun da isab nakalandu in kulut bukun da isab nakalandu in straightnya hatinya antara sin kulut iban sin straight. Demikian kumassalun deh kumassalun katuan amoy tu biatwa antara sin straight iban sin kuan kulut kumassalun inagi katuan. Demikian in Rasul alaihi salatu wassalam ini inagi di in mata sin Rasul alaihi salatu wassalam inamuin itum niya yaun amin nagi itum nakalandu tu din itum niya. Adapun in puti niya isab nakalandu in puti sin mata sin Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian in kilay niya ini madakmul siya madakmul sarta way siya nagsusumpat amin nagi itum nabubutas siya yan. Sarta in bayu sin Rasul alaihi salatu wassalam bukon siya tibulong biasa kantang oblong biya mga size sinitlog yun adapun in size sin bayu niya lingkat siya atau akan tumup kanya dumil kanya lingkat dito in Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian ataikod niya yato rito in mark amin tanda in siya nabi. Demikian ini in Rasul alaihi salatu wassalam in lima niya malaggo. Demikian in padlima niya malunok in bukog niya ini karadis amin bukog niya amin malaggo yaun ini makusog siya niya punod in bukog sin Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian ini in Rasul alaihi salatu wassalam bang siya manaw mabiskay siya sambil nagi di idha masya takaffuan ka'annama yanhatu min sabab. In Rasul alaihi salatu wassalam bang siya manaw mabiskay siya sarta bang siya manaw amin
di miril tud kusog. Insiki niya yun. Bihat tuin Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian bangin Rasul alaihi salatu wassalam lumingi, di niya atau kan hiling-hiling katanbaran niya. Lumingi tud siya biyan. Katanbaran niya, magad siya lumingi. Bihat tuin Rasul alaihi salatu wassalam, in agihi Ali radhiyallahu an, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Way aku nakakita biya atau kan sumibu para Rasul alaihi salatu wassalam. Biya tuin agi sin Ali radhiyallahu anhu, amuyat tudin hamanga ini sifat sin Rasul alaihi salatu wassalam, ini pamaranan niya. Demikian in Rasul alaihi salatu wassalam miabot man siya nawapat, in buhok niya way pati niya bukun patud mataud amin buhok niya puti. Inagi di hambuk hadis, way palong niya maitong muralong niya in puti sin buhok niya, iban sin pungot niya, di ilaw niya mabot kauhaan buhok amin muti habuk sin Rasul alaihi salatu wassalam, hawak tuin siya nawapat. Demikian ini kartu part sin kwanta yaon amo na in kangan-nganan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Amok na namangan niya amin masyhur, inagi niya ana Muhammadun, ingan kulo ni Muhammad wa Ahmad iban ana al-Mahi, ingan kulo niya al-Mahi, sabab lo niya alladhi yumha bi al-kufur, hasabab kulo niya nalawa napapas in pagkufur, ang kansanya na si al-Mahi. Wa ana al-Hashir, iban ingan kulo niya mukinawangan ku al-Hashir, alladhi yuhsyarun nas ala akabih, ala akibay, sabab in mga manusia punun pagpuas ko. At sabab in Rasul alaihi salatu wasalam sin panagnan gumawa din na kubul, sambil pagpuas yato ini punun na in manusia ang kanalingan kulo niya al-Hashir. Wa ana al-Aqib, ibaningan kulo niya ni Aqib, sabab in kiyaw ng sin Rasul alaihi salatu wasalam siya na in kahinapusan nabi, wairun na nabi puas sin Rasul alaihi salatu wasalam. Aduwa in riwaya al-Muqaffi, ingan niya wa nabiyut tauba, ibaningan niya nabi amuin syara adunin taubat, ang kaningan niya nabiyut tauba, atau akan nabi amin makusog magtaubat. Wa nabiyur rahma, ibanin siya nabi nagdarasin ulong, nabiyur rahma. Ada pun inagi ibay hakki diugangan niya, inagi niya sammahu Allahu fil Quran rasulan, iningyanan siya sin Allah ta'ala lom sin Quran rasul, ingyanan siya sin Allah ta'ala lom sin Quran nabi, ingyanan siya sin rasul sin Allah ta'ala lom sin Quran ummiyan, di makabasa di makasulat, ingyanan siya sin Allah ta'ala lom sin Quran syahidan, witness, ingyanan siya lom sin Quran mubashiran, magpakub, ingyanan siya lom sin Quran nadhiran, amuin tao magpaanib, wada'iyan ilallahi bi'izni, nyana di sin Allah ta'ala amuin magdadakwa harap matupadan sin Allah ta'ala labay din haidin sin Allah ta'ala, wasiraj, nyana di sin Allah ta'ala light, ilaw, muniran, makadihil sahaya, raufan, rahiman, ini wa mudhakkiran, iban amuin tao magpatumtum mudhakkiran, wa ja'alahu rahmatan, hiban hinang siya ini rahmat ha umat ini, wa ni'matan hinang risal siya nikmat, wa hadiyan hinang risal siya amuin hambuk dan hika hidayat sin hambuk tao. Bihatuin Rasul alaihi salatu wassalam hangkan inagi niya ini al-mudhakkir wal rahma wal ni'ma wal hadi wal syahid wal amin wal muzammil wal muddathir, amo ito ni mga kangan-nganan sin Rasul alaihi salatu wassalam, nakalamu di sabit tolonya al-mukhtar wal mustafa wal syafi', ini al-musyaffa as-sadiqul masduq, biyatuin kangan-nganan sin Rasul alaihi salatu wassalam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini dito na sadya tumutub in pangadyan sin kita hadlaw ini, murah-murahan amuin hidayatan kita sin Allah ta'ala, amuin makaulul kita pasunnat sin Rasul alaihi salatu wassalam. Bangaon din ha mga tausog ko amuin way imamu, nasalay na ko bukong tausog, na bangaon ni sab imamu na alhamdulillahi rabbil alamin, pagsukuran na mo ito wa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan in kamu mga kiaridahan sin Allah ta'ala, masing-masing panukuhin niya programa ini,
insyaallah subhanahu wa ta'ala iban amuin masi-masi kamu nagmumulahada atau kan kimi kita nagmumusyahada doon naka YouTube atau akan haka TV-TVhan atau akan haka ini cable kayo kata na cable ini insyaallah taala sabab ini di na magkalagyan mag-enroll iban di na magkalagyan mag-registered pa kaw iban di na ako magbayad bulan-bulan amin mga except sa jamang mga on hidihil niyo mga tatabahan kan katuan na atina ipagpasambusin biya mga parkala ini atau akan ipagpa-improve pa insyaallah subhanahu wa ta'ala na ando ayaw kamu sumuhon ini dumungog parkala sin agama insan biya to ini bang mga on mistake ko rito katuan na check karakuman supaya di san malongtain mga sila kimi kita ini hataman ko na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallah khairan. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala muna-muna serta sehingga guru nato mulia mendimi lain doon ang batanian to siya pun tausog sumagawa na dahil ang mga kaptangan na ito mataod pa yung mga tausog to mata na mo ini di akon makakaos biya sinamin kaya kausan na ito pagsusukuro na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala namin bahasa sing kita longta na amuin kaya tanaman labi-labi na bang biya mga butang ha pag-agama labi-labi na paghutba misan pa bahasa niya bukod siya bahasa sinug sumagawa pagkarungukan sin kita bang maghutba di kuno sila makatanam subay siya bahasa sinug sa amurad yung biya mga malukay biya mga mag-amo iban sin ini bahasa Arab na sababit to pagsusuport nato pa Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga nasabot ngayon to tungod sa mga parkala amoy pag-ingat sa kita niyo atau pag-maingat tungod pa parkala ini ha programa ini nabi na sinakiniya niya to katantan libre wayrong pagbayad nga sarta mga tatabangan hawistahan sin kami bukod niya to kami intiyawang ginhawaran sin tao intiyawang niya bang siya mabaya lumamod sin parkala ini sababing kami magpasampay sa sin amanat nila asupaya sadyain sila makalamod maghinang marayaw daan amoy kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na inkatan sinamoy tatabangan inyan ipasampay na muhadya karena ipagbayad na to sin ilaw ipagbayad na to sin lugal ipagbayad na to sinamoy cable ipagbayad na to sin kataan kagugunahan iban ipagbi si mga kapanyapan aun waktu bang siya kumangi ini to katantan supaya sa jari mahugto in programa sing kita niyo sabi to wala kami nagtutat bihay to isu-isu in mabaya lumamod insyaallah ta'ala na bang hawak tulong ta masi-masi aun doon makajukup kita niyo sing kauunhan na to insyaallah dumakan marayaw in programa sing kita niyo dumagawa bang ini biya mga di na siya ka ini gausan amin wayron na hika ini tapal sing kita niyo atawa hikaabot hipamayad sin paggasto na wayron di sa mahinang duwa inding sin hiundong in parkala di na to hikalukos in uno-uno na insyaallah subhanahu wa ta'ala na yung mga yato yan na sinagi diin na inabutan iban kakaus-gausan sin kita niyo insyaallah na ito na to in pakaradyaan yan na sinagi in kami wala ng tutat ayaw pakalongta amoy in bukon kaya lamo dingan nila hamin nagpanagnaan misal in member ini wala da kami nagsukat bihayad to kataan wala da kami imyan na ikaw pagka ikaw ini uno-uno na imbiya mga kaya rihil kaniyangan na subay bihay ni insuko mo bihay ni kataan why hisiyo-siyo na sadya imabaya lumamod ini biasa ini si namin programa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maginang marayaw amo hindi siya magtutak magkataan mamayta adya siya na magkahunahan kita ni uwihay ni na isusyo rin dun haon ni namin biya makuyag yung pangatayan nila mag-amal na amo yadtuin ini tipon-tipon nun si Rasul asupaya makapadukop sila sin namin kahunahan nila asupaya ing namin kahunahan nila yadto jumato
Nalihad to raing kita niyo ni insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wala kita nagtutap, amurasan nagtutap, mga sila amuin lang ta pagbabayaran ta ini. Yan, bang gumawa na namin bayad sin kurintiyan to na sukatan na kita sinamin jukop yan to. Nasa tatoy rihil, bihan, biya sing cable yaon lang ta, tiap-tiap bulan, magbayad kita kawahan tag 5,000, na amad to, pajukupan ta dyan. Yan, mabaya na sinari, ang sa kaino, ini makadukop kita sini pagbabayad ta insyaallah taala masih lumakan in programa sin kita niyo insyaallah subhanahu wa taala na in kami way nagtutap amok duasin amin hilamud niyo na tay maun na mo adyan niya to ngan sin Tuhan Rabbul Alamin insyaallah subhanahu wa taala mapalanyot na to in programa na to ini bang Iwan Baya sin Tuhan Rabbul Alamin bihad to na sadya na itukbal na mo in pagsukur muna ang mga sila amuin lini dahil hapanagnaan ito wala na mutasi muna amin mga sila dahil palsababan na paon ini ni organisasyon ini pambukon dahil kanila di jumato inyan to na Allah Ta'ala rin may nga tumubas kanila damikyan hapagtagna sin programa na aunbihan in mga pagbayad ini damikyan inyan to di ko ra masabot katanta ni mga kangan-nganan nila to. Sa di dato malawa ha-record si Tuhan Rabbul Alamin hibutang dato ha amin kitab niya pa kaniya insyaallah ta'ala di awayron da mahunit na Tuhan Rabbul Alamin inya to katantan na in kami sadya amuin uno-uno in amuin hiruhal niyo hangan sin programa ini in hinangon sin kami hitukbal sadya yan pajatuhon sing kita niyo katanta na supaya sadya dumayaw in programa sing kita niyo. Salam doa pangkataan, iwo dara hindi lauman sin hula na to ini sampay pa amin makakuha na siya ang mga hula masuok marikato taniyo. Salam doa kaniyo katantan sampay man to pamalayo launta ang mga hula Arab, hula Islam na salam doa kaniyo katan mga katawtay manghuran haram Islam. Alhamdulillah magsukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala iabot na kita 12 tahun baya-baya pila bulan na kuman abutan na kita 2 tahun sin programa na ito. Yan. Inshallah. Then sin 2012 bihan na 2000 ini kuan na kita 14 na baya-baya masok na kita pa 2015 di na yan lumukay. Inshallah subhanahu wa ta'ala kalo-kalo amuin sababin mga ini na nagsusong in dayaw niya yung mga sila amin maghinang marayaw sambil himagot na ini lokal-lokal ta ini bihan na amin makuyag sila magpa-dihil parasahan kato taniyo mga mura-murahan ini to kandahan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy ini laung talipat manglipat in parasahan nila laung surga insyaallah ta'ala biasin amin lokal kaya butangan ta ini ramikyan inyad to panghindo asing kami habang mayan in amin kasandangan dihil nila ini kato tanin insyaallah amin lipat manglipat itukbal kanila sin Allah ta'ala yung kasandangan nila ito sin suga ito nakaptan mo katuan na alhamdulillah kita nyo resab man kita na mo resab sinaon na improvement niya damikian yung mga aircon naon na alhamdulillah yung mga nag-donate kanyo sukul limuag pa beni na inyo tanda sin ini on improvement. Natin niya wero na utas yung mga unit niya ito. At ini mga tao nangandol sila hakita nila sin lang niya inamin tatarangan na mo kaya pa sampay rin sa alhamdulillah. Problema sa dito mga wero ni ebidensya ba? Kakuan rin sa magpisarari lo niya. Biyan to. Alhamdulillah. Na inyad to insyaallah subhanahu wa ta'ala biyan na sinari na inakubaran ko na bukon ako long tabi sa mga kaibanan niyon kanganan dayahan bukon. Bihan sa alhamdulillah dayahan in pangatayan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala amin uno-uno in perkala paaunon sin kita hakadal kakausan na hinanguntain kagaus-gausan ta insyaallah semalam pa katon salam daw pa mga amin lasya na mo doon na Qatar iba na mga Jeddah to tao doon lasya na mo damikian mga iban na mo biyan nangadji doon na Jordan nagmutaba sila Allahu Akbar every biyan nagkukuhan sila biyan Nausa to sambatan mo yung mga yan to katantaan sambil nasambot din di Said Basir yung kampong niya dito Sabah
pasal si magkahunan to sila guro sumagawa ron dapat amin aon magkakanto kanila iyan yan hadyahatin niya papagkitaon dahil di kuan sa bablong na iyan yung guro mataod doon magdalihil ni pangadjian na atin ay mga silato na kurul na hadyahan nagkawa si mga pangadjian na katantan sarta na yan sila salam doa kaniroon ha ini Sabah Malaysia mga kataw tayo manguran ha on Islam kanganan po na lokal niyo na ini to kataan siya sabot na mo dahamin ding ha panagnaan ito inshallah subhanahu wa ta'ala na dito na hadya timugtog yung programa sing kita niyo yan siya kami tiap-tiap dumatong in waktu ini parsukuan si Mahada Sunnah yari yung guru na to amoy in continue niya tawasupatan niya in pengajian sambil matalos in sirah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin yabutan na to hain doon dahil mga kanganganan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtawag kaniya ampay kiyalo kisalam sin Quran kaya bay tahalam sin sunnah niya inya to katantan kanganganan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan to rin mga sifat na isang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na murah-murahan ini nakakakita niyo pangadjian hain doon ini sa rayaw-rayaw insyaallah balik ito kanapan na isang siguro na ito kala sa nyari Sheikh Jumar ini naing dahing haing siya ini dahing hasibuko dahing hasibuko lang ta na in bahasa runaon in kamatauran siamal sa sumakawa na kita madin hangpas niya mag ini sinug dia dapat na biya na sinagi misan dito sila to siamalin biya bahasa nila magot ba sila dito biya sinugda na bihad to ra sampai mga kapuan yan damikyan bihad to ra matanam sila bahasa ini sinog alhamdulillah na ibalik ko pa uro na to magya amoy manghindo akato tani magkhatam sin programa na to waktu ini insyaallah din na rin ang mga ipanghindoan insyaallah tadi ko pa kadoan insyaallah taala na biara sinagisin katuan ito na isi-isi na sa dyan mabayan huminang karaywan nang ganito matan ibang lunal magkesa sa kupansin kami na murah-murahan in mga ayaw ibutang din sin Allah taala din ang mga sulat atau kan karaywan ni dito lumahuli sa kami nang yan bangbuk kad lumahuli amo na to amo may nang yan mo tapagtagan yan saving yan ad lumahuli di nyo makawa di makawa nyo dito ad lumahuli insyaallah ada pun na insyaallah taala murah-murahan ini gandahan pa ito sarta manglipat pa ito in pahala niya dito had lumahuli ini salam gawe asin balikan ko doon na lasya na mga kataryaon at mutawari sa sinakatuan doon na Jordan ini mga classmate na matokan batch na matokan nakahuli din kamo damikan na mga inaw na mo doon na Jeddah mga di na yan doon insyaallah ta'ala mag-support doon na mga pag-support niyo ini murah-murahan na mo in tumawad pa min tumabang kimo katuan insyaallah doahan ta pa Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.